Ngibingelele kuni laleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Bengizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungileyo laphana, cindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhokhishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza nje lapho sicindezele ibhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhokhishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba okulethele lona namhlanje. Ke impela-ke iyagqilaza-ke MK laphana-ke kubonakala-ke abelungu-ke ababekhankasa-ke laphana-ke bekhankasela-ke i-MK-ke begqugquzela abantu ukuthi bavote kakhulu ukuze ithole lelo 2/3 majority-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa namhlanje into engenza nje mina ngizotetela-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke ngawakho amehlo. Sicela ukuba laphana ukuthi masuyibonile le video lena ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo lolu daba-ke lelu sicabangani-ke wena-ke masicindeza nebhasi nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhokhishe nesenti-ke elimnyama-ke nje leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Namhlanje lento bengikhuluma ubaba wami ukuthi angazi ubuye phambili ungeke ufake uNkulunkulu uqala phambili. Asikwazi ukwenza ngemandla yethu, siyakwenza nemandla yakhe nesibusiso yakhe. Kodwa siyasidinga ukuhlangana, uhamba sonke ukuvotela ukutholeke i-2/3 majority. Yebo. So ngiyacela usebenza sonke ukwenza kulento. Uhamba utshele umndeni wakho, utshele abangani wakho. Ungeyimisa lana lento ufuna ukuqhubeka uhambe yonke indawo. Ngiyacela namhlanje ubuye ekhaya usithandaze ngalento. Sithandaza be strong ngoba unemandla ukuthandaza. Siwenze nemandla yethu, siyawenza ngemandla yakhe. So uthi viva MK. Viva MK.